Zapečena testenina sa sirom sastojci, 400 gr testenine bilo kojeg oblika sitan sir, ja sam imala 500 gr pa sam sve stavila, obično se stavlja manje, ali vi to po svojoj želji uradite, može da se koristi i feta sir, onda je jelo malo jače, a svakako pazite da ga ne presolite, 3 cela jaja 50 ml ulja, ne preterujte, treba da bude masnoće, al ne i da ima previše, 1 kisela pavlaka, 180 gr 300 ml mleka priprema, u lonac sipati dosta vode pa kada provri istresti testeninu i kuvati 5 minuta. Posle 5 minuta procediti, umutiti jaja sa solju, uljem, pavlakom i mlekom. U podmazanu uljem tepsiju staviti 1/3 testenine pa pola sira, onako svuda pomalo kašikom staviti. Preko staviti opet 1/3 testenine, ostatak sira, možete ga malo i posoliti ukoliko nije slan, i preko ostatak testenine. Sve preliti prethodno umućenom smesom sa jajima. Malo kašikom sve poravnati, da sve lepo bude potopljeno. Staviti u zagrejanu renu na 200 stepeni da se peče. Pred kraj, može i ne mora, ali mi volimo posuti sa rendanim kačkavaljem ili nekim drugim tvrdim sirom i ostaviti da se zapeče. Nama sa ovim tvrdim sirom ima mnogo lepši ukus. Prijatno! Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.